ku va hi burisana na vantshwa vo hlaya hi langutile ka migingiriko ya vona kasi mixo wa siku ra namuntlha hi ta burisana na muntshwa Tsatsawani Makamu wa 21 wa malembe wa le mugangeni wa ka Xivangwa ehansi ka masipala wa Collins Chavani i muntshwa loyi a nga ku tokoteni ka ku va muhahisi wa swihahampfhuka hi hala tlhelo u le ku dyondzeni laha a nga veka tihlo eka tidigiri timbirhi yin'wana ya migingiriko yakwe i ku va a ri muphati ni sunguli ku va na dream leyi na ha ri tsanana swinene laha ha ri va malembe ma kombo laha se ni nga ya hi 2018 ni ya ka xikolo xo hahisa swihahampfhuka laha na namuntlha ni nga ri ku xi endleni part time. Loko hi langutile mi huma ematikoxikaya eka Xivangwa a swi olovi ku munhu le matikoxikaya a tikuma a karhi a lava swilo swo hlawuleka ku fana leswi n'wina mi nga ku swi endleni ka nkarhi wa sweswi i ncini lexi mi kondleteleke ku landza norho lowu nakona mi hlangana na mintlhontlho yihi? Lexi ni kondleteleke ku landza norho lowu i si tshama njhe ni wa Mthozwa loyi na yena a huma ematikoxikaya a nga va na nkateko yo ya ka defense a fika a humelela eka norho lowu. Mintlhontlho leyi ni hlanganaka na yona xikolo xa swihahampfhuka xi durha ngopfu se ku ni huma ematikoxikaya mali ya xikolo xa swihahampfhuka ya ni tikela nyana. Se mi kote ku swi kotisa njhani ku va mi fikelela ku va mi nghena eka xikolo lexi hambileswi xi durhaka? Manana wa mina hi vona va nga ni hlengeletela swimalana swa ku va ni kota ku nghena va ku ni ta kuma basari loko se ndzi ri lembeni ivi swi fika swi ni hakanyana se ivi ni nghenela eka xikolo xa yunivhesiti ya Fort Hare laha ni nga ta kuma NSFAS leyi pfunaka hi swakudya na accommodation loko va karhi va langutana na swa xikolo fees hi tlhelo. Ehandle ka leswi mi le ku endleni ka tidigiri timbirhi hi hala tlhelo mi muphati hi hlamuseleni hi xitalo hi mhaka leyi xana mi kota njhani ku ava minkarhi ya n'wina? Ni kota ku ava minkarhi ya mina hikuva ni tshika swo karhi swo fana na hi na 24 hours per day se ku na swin'wani swi kanganyisaka lahaya fana na ku jola se na hunguta leswiya se ivi ni tata nkarhi wa mina ka ku va ni hlaya na siku na ku va ni endla leswiyani ni tshika leswiya swin'wana swo ka swi nga pfuni nchumu. I yini lexi mi nga tsundzuxaka vayingiseri va hina lava nga na milorho yo karhi loko va langutile swiyimo swa vona lomu va humaka kona va vonaka i nga ri swa tika swinene ku va nga yi fikelela? Ni nga ku eka vayingiseri landzelela norho wa n'wina hikuva a wu swi tivi mundzuku ku tshamisa ku yini. U nga va na nkateko u humelela hi ku kuma basari na swin'wana na swin'wana. Nakona loko eka vayingiseri a va tirhi hi matimba hikuva hakelo ya milorho i malanga. Hi nga se hambana hi tshweteni laha i tidigiri tihi leti mi ti endlaka nakona ti fambelana njhani na minkarhi leyi hanyaka eka yona sweswi? Ni endla speech therapist a Fort Hare ni endla private pilot Madiba Bay School of Life. Ni khensile swinene ha khensa swinene ha khensa swinene nkarhi wa n'wina kwala ka nongonoko wa mahungu wa tiko.